Omu myaka y'enyuma abantu kuza omu mahanga gaheru kuronda sente bakaba bakitwara nk'ekintu ekitari ky'amaani kugira ngu emirimo obwire obwe ekabereho bitu bwanyuma ey'abantu abashomire okuguma nibeyongyera emirimo ekacendeera obwa hati kurugyerera ahari National Planning Authority omu mwaka gw'2024 eminyete abarikwingana miliyoni 4 tibiine emirimo ekireetiire omubaro gw'abantu abarikushobora ihanga kuza omu mahanga gaheru kuronda emirimo kwayeyongyera. TV West eshikireho muri Bushenyigara omu kyaro kya Rwentu Town Council aho eminyete erikukoresa buri kagisha koona okureebeka ngu baza aheeru y'amahanga bakakora okureebeka ngu bagira eki bayegasira. Hati nyowe nkandi omurimo gwa construction abingi ogumuri kumanya nk'okwombeka konka okoshanga omuntu nokora konka nana obwokukora otakufuna mu kihango aho niho twafunire chance tukafuna company ekateraho muhanda most of generations of the youth tukabasa kureba ngu twaza kuhindura life yitu aheru yezeho kuhindura nka family yanjye eri kunzara ninga yinkurgamu nyine yo bato banje nabashoma babazire omuri Bushenyi nibabara emigisha abana babo kugira ngu hine ekyo batungiremu obw'ebintu nk'amaju marungi entoke n'amatungo omu kyanga eki birikureebwaho. So nishabona ngo nka government kwiyakonera ebitongore ebyo ebiteekamu amaani mingi bigumaho bitagize kugira ku byabasa kuregeza abana bitu bakabura icyo bakora ako abana bitu bakozere munonga abagira hero bona ba Benoni taruho mwana bushukine noni ndano bakora imirimo bagendo misho kato kutwara abana weru kine kintu kirunje kiyambye wanu mu kitundu kino aho abana bagenda weru bakora imirimo yabo bakomaho burungi aho kitusanyusa okwenda kweyonjera kumanya tutayayireho emwe ahari kampani erikutwara abantu aheru eya Hayes Recruitment Agency okututangariza aha mirimo egi okwera okukorwa batugira ngu bamwe aha bantu abarikutwara nibatunga miliyoni 320 buri kwezi kandi batwire abantu abarikurenga omu 15. At least buri family n'umwana yabo atine sente konka bari yabo stack kamba twara kugira ngo bagize batware batahi babenye namwe families nyingi ushanga harimo abana bana batanu averagely ushanga family ni 10 miliyoni 15 okwera j'abantu abo kuza heru okukoraje kuganyirwa omusente zabo no kurebeka ngo abazire ningashi abo bari kuzisindikira baba besugwa ngo chwereho omukurwana sobworo amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza.